Chinthong constituency arlo chicken PS ke parlo rong mandu pathu klamalong pini 6 kedur awareness lapen mas joninga jamek kedeng pon along BJP asok bui kangre Nijangkar benglong lakha ke thom Chinthong constituency awai kangarlo chicken PS ke parlo rong mandu pathu klamalong IPSRC rat charia song ahin pen 6 kedur awareness lapen mas joninga jamek kapaman pon Bangso jai megalong IPSRC Central Committee pen Lamjai Sarpo Angtong Tikathar Samson Teron Rajan Timung Kursing Timung Bikrom Hanse Anparta Krem Rapet Kithe Kidingatum Chetong Dun Jai megalong 6 kedura puthak Aduya hoya puthak lapen Kiwang GMP election kilik jiahut Kuson pensi IPSRC song pen Chipahai Ponjima Phan Pachini Pon Mas Joningalong Bang Pharui Sira Thongkep Rasirkep Adon Chipa Okdun Ringti Armu Mithang Asong Aphan Ninga Chithe Kavya Joksi IPSRC Asong Along Chipa Okdun Lason Si Mesen Pen Mai Pachun Ponlo La Pen CC Secretary Chandro Terona Hinpen Kidam Tang Bajongkiri Pathu Klamalong BJP Mas Joninga Jamek Kibi Ponahut MEC Avijit Kro Kaning Jepon Chinthong constituency ke BJP pen Kaprek party ke avelo Upen Pini Chandro Terona Hinpen Lamvoy Kipi Pon Tang te non angton penle alang litum alam the penle puthot arjupon iksina Chinthong Homosti arlo dak rong mandu aklamalong dak Chinthong constituency committee pen patir pi pon sidak kache paham phang amai la pen chirok tong mai padopon lo la bang so mai long bang pini kato ve don pharu sira thongke pa sikep aradi ke pini chet dak jakon na pidun lo pini che ham phang don lo sidak don plotang te dak dolang nasi la bang pharu sira thongke pa sikep ko bangali dok piglang sidak birta ke long bang ke damtang MSC election of hot PHLC tu mang ke dak ngar pikhang tu nasi pini bang dak isi dakarong ora sidake plang che oi plang som si pini dake theklong ro si litum song hin pendame la ke ningarong pikhangjang no ta si ni kidam tang ni ta puberty dak litum a phai ke chan dak la so song long mai thai ka do ke chan la bang ke la ke ki haiji ang thekhangjang lo la ke la si ka do be pini kar biang long rat da nang kelang duna tum an phani hin pen ka chuning reji bang ke haiji ma hai he ma pol alam mang na tum ninga lo sat ningi be sibiri ke chan no prutang la ke haiji ang thekhangjang lo la si nang le tum si tame la so song phan ning thek tha la pen ke bang ji la MP election MLA election la pen MC election hot bang nang tum ang kur che sak thip pen la so song nang tu tum pen na pe hai tum vek tha pusui ni tum ma hin pen bang ke chuning ring tum lo la pen nilitum laso nona puson amaya bang kini tum ningkan arjon ta la ke tonte lasi dak Chinthong homosti te pu bangkali dakar biang no lo homosti in kora throk along sta meni tum rongso rong bodong anta doni dom thom vele dosta don vele dosta ni tum hin kan bangke ka humri bang ing tonte lo ni tum ke mang bang la hello dak karbil la pen tribal a vot ke do an ke e pak pak dak laso song long si bang pet nang pu ke mang la hello ha la kona so ke chige be tum han ka pathe ane ka pathe la BJP Congress la pen kapre ka party long bang ke epak ta ko son si ki le leader ji ma la bang si jise pen tum hin pen ke mang pon lo la hello News Desk Report Public TV Karbi Anglong Lakha Kres Erkep Dhansari constituency ke parlo Difu pen kachi koinot dardali pen mili krepho an baksi doji sitami dardali rat mate Dhansari constituency aratatu non puanta ki bisela tawala pen gijuna lang pen idang lok ason kisung chitong nanglo sonsi apong news channel along paklang konte tapi sitami non kachari bom BJP sarkar mate tim karbi anglong atu RDP ponpe Lason si towar kaheno pena jo hospital hem ki supen se ka chelang dama ho sitame apran ki dam nang atup sitame dolo Sonsi dardali railway station la pen monsing timung arong pen mili pho an so se aja along towar kan kher kang lit pen ka cheleng na La Sikarbi ang Autonomous Council kacharia tum ard ko anardi hijima mo porsi ethan po pusi hadak chirok do ara tumpet achethan arjudun lo
News Desk Report Public TV Karbi Anglong.